into wakukhuluma ngani ngokubonga. Hallelujah. Amen. So I would love ukuthi sibambisaneni ngicela ukuthi umfundzele brilliant. Amen. You just go to sicela ngaliphi verse vele. Vula base Philippians Efeso ngani noma ngibitha Philip. All right, yeah. Philippians chapter 4 verse 6. Philip chapter 4 verse 6. Amen. Verse 6. Hlala phansi nceke sifane ngoba sitawufula nyana ama verses. Amen. Ningakhathateki ngalutho, kepha kuko konke ticelo teni atatiwe nguNkulunkulu ngekukhuleka nekunxusa kanye nekubonga. Alright, le right nceke ngisacheka something la. Ngokho umfundzele kabusha. Amen. Ningakhathateki ngalutho, kepha kuko konke ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu ngekukhuleka nekunxusa kanye nekubonga. Senza le mic le nceke leyo uyivale ngeke bangamsinda. Yes. Mfundzele kahle nceke. Ningakhathateki ngalutho. Yes. Kepha kuko konke ticelo tenu atatiwe nguNkulunkulu ngekukhuleka nekunxusa kanye nekubonga. Bible lithi lona ningakhathateki ngalutho. Hallelujah. Amen. This is the first instruction lesiniketa yona nakufika tukwantu kokubonga nokunxusa. Lithi iBhayibheli lona ningakhathateki ngalutho. Lithi iBhayibheli lona ngenxusa nangokuthandaza. Lithi iBhayibheli yendani ticelo tentatiwe ngubani nguNkulunkulu. Bazalwane sicelo senziwa kubani nguNkulunkulu. Umthandazo wenziwa kubani nguNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lona lithi iBhayibheli ngokubonga. Lithi iBhayibheli yendani inticelo tentateke kubani nguNkulunkulu. Bazalwane number 1 before singakhuluma ngokubonga iBhayibheli mentiona ini ukuthi ningakhathateki. Bazalwane tiningi izinto letingakubangela empilweni kuswedeni ukhathateke, but now nakabhala Paula uthi yena ningakhathateki ngalutho nanoma kwendekani kuphempileni yakho. uNkulunkulu usineta live la lokuvuvutha. uNkulunkulu usineta live let us encourage kuthi nanoma Timothy Benza na ubuka left and right, but now little Bible lingendeni ningakhathateki ngalutho. Because tiningi letinto letingakhatsata asinakabhali iBhayibheli nasilifunza kahle lithi lona emhlabeni kunani kunetinkinga kodwa kuye Jesu kunani kunokuthula. Lokusho kona ukuthi ifeva ungeke uthi hlanganise naBanaJesu ube nanobudlelwane lokukhulu naBanaJesu. Utoqhubeka wendeni ukhathateke, utoqhubeka ukhathateke ngawathela imisebenzi, utoqhubeka ukhathateke ngakungabi nanemali, utoqhubeka ukhathateke ngetinto ngatakubudasekhaya, utoqhubeka wendeni ukhathateke ngani ngema-relationships. Why? It is because awukho kubani kuJesu. Because uthi Jesu yena buye kunani kunokuthula. Lokuthula lakunikata kona angeke wakuthola kuphi emhlabeni. Lokuthula Jesu lakunikata kona nanoma ungatshintsha izawo ngoba nangabe awukho kuye baJesu angeke wena wakuthola lokuthula. Lokubita kuthina kuthi ube kuye baKristu kuthi nanoma kunentimbi kuplokhona khona, but nangabe ukubali kuJesu Kristu utoba nanokuthula. Bhayibheli mina ngifunza kahle lithi lona bekunesikhathi lapho boPaul naBanasilas babavalela kuphi ejele. Lithi iBhayibheli abazange beneni bakhathazwe yini ngilesimo. Bhayibheli mina ngifunza kahle lithi kona ekugcineni bathandaza baphinza benani banxusa because kunemandla nangabe uKristu kusina noma usebubuna noma uphakathi kwane kwenjele nanoma simo siphetha ngoba nangabe unayo baKristu. iBhayibheli lithi lona bavuka benani bathandaza baphinza benani bamdumisa. Lokusho kona ukuthi lo reason toqala wena udumise, the reason toqala wena uthandaza kuthi simo siphetha, it is because ukubani ukuJesu Kristu lona lakuneta ukuthula kuphi ejele. Bhayibheli mina ngifunza kahle lapha kubase kuba umseni maPostoli chapter 12 lithi iBhayibheli
iBhayibheli bese bamfakile Petro kubhejele. Lithi iBhayibheli ngakusasa khona bebafuna kwenda kumbulala. Oh basala abantu understand level lena. Meanwhile uphakathi kubhejele. Kusasa sebamgwebile ukuthi bena bayombulala. iBhayibheli lamlisa akazange avuke banipitha athandaze. Akazange azame kwenda negotiate. Kuthi maybe nangabe singayena kulishumela levangeli. Maybe batona abantu angeke beneni bangibulale. Lithi iBhayibheli phakathi kufa sekumele phakathi lichelele nene abamfake kulo. Lithi iBhayibheli Petro wendani walala. Lithi iBhayibheli ngalesikhathi alele. Lithi iBhayibheli bazalwane bebenani bebathandazela abantu Petro bembe akubembe asejele. Kuthi nanoma benesigobo sokufa kuphempileni yakhe. Lithi iBhayibheli na Petro bekeneni bekalele. No basala ngathi usuyi-understand lena because akazange nathandaza. iBhayibheli lithi bekalele nanoma bamele bephakathi kwani kwejele. So lokushobona ukuthi intobita nakusweneni ube nokuthula ukuthi nanoma thibathi hambi ngalendlela okufuna kuba ukuthi thambe ngayo ngoba nangabe nguKristu nginani nokuthula. iBhayibheli lithi lona Jesu bekaphakathi kwani kwemkhumbi. Lithi iBhayibheli bawufuna kwelela baye kuphi ngesheya. Lithi iBhayibheli Jesu bekeneni bekalele and now lithi iBhayibheli abafusi bakhe bebeneni bebakakalali. Lithi iBhayibheli basahamba endleleni kwavuka into imvumvumu because into lekumele uyi-understand namhlanje ukuthi into imvumvumu into endani into akuvukela and nanoma tivukela lithi iBhayibheli Jesu waqhubeka wenani walala. Basala ngathi uyi-understand level lena because nangabe uyalala awulaliswa because thinking adikho but ulala ngoba unabantu naKristu. Ulala ngoba unabantu naNkulunkulu. Kuthi nanoma kunetikwelete ngoba netikwelete angeke netikhathate ngoba uyoqhubeka wenene ulale ngani ngokuthula. Kuthi nanoma udekudla kwakusasa lokho ngeke kubangele ukuthi wenene ungalali ngoba uyoqhubeka wenene ulale because you are at peace ubusekuthuleni. Lokho Jesulene lakunikethe kona lokushobona ukuthi uNkulunkulu nguye lena nasinethe ukuthula kuphela emhlabeni. Kuthula bazalwane akukho etshintsheni indzawo ngoba kuthula kukubani kuKristu because nanoma ungayitshintsha indzawo ngoba usola ukuphi semhlabeni nanoma ungayitshintsha indzawo bazalwane letimpi lesibhekane nato akusinto tantenyama ngoba silwa nani nemimoya ngoba silwa nani netikhunta utasemkhathini. Lokusho ukuthi nanoma ungayitshintsha indzawo physically ngoba spiritually sola ukuphi senzawoni. So you will still fight those spirits unless utithole kubani kuKristu. Amen. Nanoma utithole kuKristu. Bazalwane this is the important thing lesithingayo. Sithinga ukuthi sibe kubani kuKristu. Jesu nguye lathi kunethe ukuthula komphamisela kancane ngekho. Kamphamise ikhiphothi kancane. Jesu nguye lathi onanda kunethe ukuthula. Bazalwane lokuthula lengikhuluma ngako angathi ukuthi ubhala i-exam. I-exam uyabona kahle ukuthi le subject uyoyibhala ikunetha yini we-tough times ngoba ube nanokuthula ngoba uyathi ukuthi konke sokunikele kubani kuNkulunkulu. Athi Jesu yena lahlani yonke emthwalo yenu kubani kuye because yena ntona ntosithwalela. Lokushobona ukuthi le timu letikhathatayo kwamele uthi lahle kubani kuJesu. Le timu letikubangela ukuthi inhliziyo yakhe inzangele kumele wena ndilahlele kubani kuJesu. David akakhuluma athi when my heart is overwhelmed, I said, my Lord, lead me to the rock that is higher than I. But so none of no understand the emperor. But kunentwala, let parliament getting atako. Kunentwala, let kuluna getting atako. Lomus now given a pesquano letwala. But so none thinking atakala tenen and some thinking a war. But so when I am at Tuma, who stole it in my solutions, who let thinking alone and open and ato. Just na kuluma kuJohane tena ukuluka 10 actual verse 19 asinita uhamba phezulu kwamofekela ndiphinze nami nathuka etinyoka lokuthi letimu nanoma tivela tifuna kukuluma ngoba wena phakama uye kuphupha uye etulu kwani kwedwala so that unokhona kwena kuhamba kuthi le meeting. Amen. Thinking abazalwane sihamba kuthi hayi ukuthi into nathi bephezulu. The moment inginga ibaphala phezu kwakho lapho le nkinga litona into yokuqinzetela
khona. That is why labanye abantu baze nabahamba baba ngasibeleni bayasizwa. The reason ngilethe inkinga labathi ivumele ukuthi ihlale kuphethe inhlitho yentabo. So that is why aze na Paula ningakhathatheki ngalutho. Amen. Because in a certain inhlitho yokukhathala sabe nathi kuphe emthandazweni. The moment nawe naloku-ke lo mthandazo wakhe angeke nenaphenduleke because inhlitho yakhe yendeni ikhathathekile. Bazalwane inhlitho yokukhathatheka sikhuluma ngenhlitho yanokhonona. Lo munye umuntu uyathimba ukuthi why itimbo letibi tihlala thendeka kimi, why itimbo letibi tihlala thendeka emndenini wami, why itimbo letibi ngathi nje thiyakulandzela yonke indzawo uhlala wenani ukhonona ngasonke isikhathi ngoba into lokutshela yona kuthi nangabuya khonona lethi ngiyaxoqhubeka thene nithithe ngoba kumele wena uthi ignore ungasatinaki. Bible lami ngifundza kahle lithi iBhayibheli kuyifathi lapha Hebrews chapter 13 verse number let's read that verse. Oh my God. Hebrews 13 verse number 15. Hebrews 13 verse 15. Asimbonge njalo uNkulunkulu, simdumise ngaJesu. Lithi iBhayibheli asimbongeni njalo bani uNkulunkulu, simvumise ngabani. Bazalwane iformula yokudumisa akuyiwe wena lodumisa uNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lithi asimdumise ngabani ngaKristu Jesu. Akadodwa ngifundele nje. Asimbonge njalo uNkulunkulu, simdumise ngaJesu. NgaJesu. Hayi ngegama lakho, hayi ngesibongo sakho, ngoba umdumisa ngabani? ngaJesu Kristu. Amen. Ngoba before ungamdumisa kumele uqale wendeni umbonge. Bazalwane uNkulunkulu awumbongi because okwendele kahle. uNkulunkulu awumbongi because okunethe something. Bantu bakhona ukuthi thank you the moment nase kunethe ifone. Bantu bakhona ukuthi thank you naso kunethe imali. Bantu bakhona ukuthi thank you the moment nase bakunethile amagift. But now listen Bible akumelanga simbonge uNkulunkulu ngoba sosendele timbo ngoba simbonga nanoma letimbo singende singakatitholi. Lokho-ke ngiko yini kukholwa asinakabhala Paula ku 2 Corinthians chapter 5 verse 7 chapter 15 verse 7 lithi iBhayibheli thina asahambi ngani ngokukholwa ngoba sesihamba ngani ngokukholwa. Lokusho kona ukuthi leli hambo lokukholwa lobinza ukuthi ungasabi uyitimbo ngani ngenyama ngoba usala uvulalise lakho lakamoya bese uyasala nani uyakhala nani uyambonga uNkulunkulu because the moment lelisina livuleka lakamoya liyavuma ukuthi letimbo lesimtithandazele uNkulunkulu soweneni somphendulile enukalo nani uyambonga nyalo awumbonga lededele kulothandazela ivela ngoba umbonga ngalesikhathi yonani uyothandaza umtshele baba ukuthi ngiyabonga kusongiyethile imali, umbonge baba ukuthi ngiyabonga kusengiphasile esikoleni, umbonge baba ukuthi ngiyabonga kusengishadile, umbonga awusengashada, umbonga awusengaphasi esikoleni, umbonga awusengathola umsebenzi omfunayo. That is the power of thanksgiving. Lapho ukuthi nanoma simo sibheza financially ngoba uyaqala wena nokubonga uNkulunkulu uthi baba ngiyabonga ukuthi senginayo ini imali, baba ngiyabonga ukuthi impilo yami seyingcono kunayitolo, umtshele ukuthi baba ngiyabonga ukuthi senginekuthula ngophembeleni yami, umtshele baba ukuthi ngiyabonga ukuthi senginako ukuphila lonjalo lokuphuphumayo, umtshele baba ukuthi ngiyabonga ukuthi nanoma ngigula physically ngoba baba ngiyabonga ukuthi wena sowena songiphilisile despite the sickness losibonayo kuphembeleni yakho uyaqala wena uyambonga uNkulunkulu. Amen. There is a mist. Lithi iBhayibheli lona siyambonga uNkulunkulu. Phinde simbonge ngani? ngaKristu Jesu. Qhubekela inceka. Oh my God. Oh my God. Let's sing this song. Let's sing this song.
ngaJesu nokumvumisa akube ngumnikelo wayo yonke imilomo levuma libito lakhe nokumvumisa akube ngumnikelo wayo yonke imilomo Little Bible lokumvumisa akubeni umnikelo yayo bazalwane igama this is the sacrificial word praise amen this is what a sacrificial word praise lokumvumisa lokumvumisa kwakho umvumisa ngani ngemhlanje akubeni umnikelo so legama lemnikelo ngeEnglish is sacrifice bazalwane sikhuluma ngesacrifice. It is whereby someone must die so that others may live. Someone must die so that others may what? May live. Jesu nakabhala athena imbewu iyodwa lena le awakuphe emhlabathini athena ngokuwa kwayo iyendani iyafa bese nayivuna nayiphuma because uphulahle imbewu le one kuphe emhlabathini so now ilahla le mbewu nayiphuma lapha iphuma seyikhakazeni lamaningi ini yethi imbewu so lokusho kona ukuthi someone must die so that others may what? May live. Angathi no se understand le mfo lena. Someone must die so that others may what? May live. Jesu wena wahlatshwa kuphe eGolgotha. Jesu wasifela kuphe eJerusalem. Nakasifela wasifela ayedwa. But now little Bible ngokufa kwakhe the moment nakavuswa kuphe ekufeni. Little Bible emathuna aqala yena naqhekela. Bazalwane into ofuna we understand lana. Kuthi the moment lamathuna alana avuleka. Little Bible labo bembe bafile benani bavuswa kuphe ekufeni because Jesu ayedwa wena wafa. The moment nakavuka akasana avuke ayedwa although wafa ayiwana ngoba the moment nakavuswa wavusa benene wavusa athi Paula nakabhala athena lamandla lavuse eChrist kuphe ekufeni nyalo saphila ngekhasi kwethu lokusho kona ukuthi asikho simo lesingakhona kwena ngokuvimba akukho ukufa lesingakhona kwena ngokuvimba abazalana asinose understand le mbolena because this is the mystery whereby lo yedwa uyendana uyawa njengembewu kuphe emhlabathini ngoba the moment embewu nayiphuma ngaphandle ayisaphumi yedwa bazalana imfihlakalo la ithini imfihlakalo la yekutheni kuthi you must sacrifice what your life ngobida ukuthi kube netimbu leti5 uphembeleni yakho so that itimbu letihle toqala thene tiphume ngobida ukuthi umdumise uNkulunkulu ngani ngemnikelo so that uzokhona kwendana ukuthi uzokhona kwendana ukuthi lokuhle nalokukhulu uzokhona kwendana kuphuma kuphembeleni lithi iBhayibheli simvumisa ngemnikelo wani welwini. It is the time. Bazalwane ivile ngakutshela yona ukuthi ayikho ivule nemandla tuwethi futhi akotonke demtimba wenza indlulwini. Jesu nakabhala athi yena ngemile emnyango endani yanqonqotha athi lona lonto uvula lo mnyango mina into nani ngitawungena bese ngenele ngidle naye. Bazalwane lembo besuka ichaza kusibe ichaza ukuthi kwamele wena umyamkele Jesu ngani ngemlomo wakho. Jesu akayamkela ngengqondo unless nakaba wena la ukhuluma noma usakhona vela ukukhuluma ngoba Jesu na umvuma ngani ngemlomo wakho. So that is why never I sing ngani ngokuphoqelela because wona kumele wena uvule umlomo wakho umtshele uNkulunkulu ukuthi sengiyafuna ukuthi usale wena ubusa kuphembeleni yami lokusho kona ukuthi there is power kulelimi ukuthi ngangenisa nasezulwini phinze kube nemandla kulelimi ukuthi ngakholela kuphesa ogwina kunemandla la kulelimi ukuthi ngaphumelelisa phinze kube nemandla la kulelimi ukuthi wena ungaphupha lokusho kona ukuthi there is power in what in your tongue kulelimi basarani setshenziswa ngendlela lenjani lekahle. Amen. Asena simthumiseni simbongeni njalo. Sana bazana na besicula lengoma ukuthi masimbonge besilele masimkhona uNkulunkulu. And the moment now umbonga inofuna understand yes ngiphakisele nceke kulamali yakhe nama strings ngifuna understand ukuthi the moment now umbonga uNkulunkulu awumbongi because sokwendele info ngoba kumele ufunze ukuthi uNkulunkulu umbonga na noma level oyifisile empilweni yakhe ngowesengendeni ungakayitholi
bazalwane njengoba ngishilo ukuthi bantu abaningi bakhona ukuthi siyabonga the moment nasomniketha ini imvo angeke akhona ukuthi ngiyabonga unless wena umnikethe something. But now nakufika la kulo mbuso waNkulunkulu kumele ufunze ukuthi uNkulunkulu umbonga nanoma lemvo ungendeni ungakayitholi lemvo loyiqalile loyithandazele nanoma ungendeni usengakayitholi uyambonga uNkulunkulu. Amen. Uyabongeka lo uNkulunkulu lo bazalwane. Bazalwane ilokho uyi-understand la incele echaza futhi khona babeliventa emandla ukumbonga uNkulunkulu ngani nendumiso kuthi uNkulunkulu nasimbonga nendumiso sivula inomlomo wethu siqale seneni simbabaze sivule umlomo wethu simtshele ukuthi ukhazimula ngakanani because uNkulunkulu angeke wena wayiqedza inkazimulo yakhe lithi iBhayibheli lakabhala kuRomans Paul athi nathi sizathu kwenkazimulo yinye siso kulenye inkazimulo because you will never find you will never get to a point where you will say that you know God. You will never get to that point. Uyabongeka uNkulunkulu bazalwane. Amen. You must master the art of thanking God. Umbonge nje uNkulunkulu. Sometimes uvuka ekseni awusambongeli nje ukuthi uvukile kuphela ekseni ngoba uyambonga uNkulunkulu before uyolala umtshele baba ukuthi ngiyabonga for kusasa ukuthi sekunako konke lokuthi ngafo lelo suku uyambonga uNkulunkulu nanoma levo lo mbongela yona ingeneni isingakaveli uqala wena umbonge uNkulunkulu. Amen. Uyabongeka uNkulunkulu. Amen. This is the reason angeke wacomplain empilweni yakho. Bonke abantu labacomplainayo wonke umuntu okhompela lo khononayo ukhonona ngoba akanawo inemagama anokumbonga uNkulunkulu. Bazalwane asikho sidingo ukuthi ungenani ungakhonona nangabuye kunowendani uyambonga uNkulunkulu. Asikho sikhali ukuthi ungenani ungakhonona nangabuye ndani uyambonga uNkulunkulu. Asikho nesikhali. Ngiphamsele ngeke ngifayile mstrings ngiphamsele ngeke I want to finish. Asikho lesikhala ngeke savuleka. Bazalwane lesikhala sokhona sisivula ngoba asikwathi kwendani kumbonga uNkulunkulu. Phela mina ngilifunza kahle lisilo naNkulunkulu basabathembisile boMoses nebafana bakaIsrayeli kusibatha ungena kuBhekenani. Actually before Moses angasuka lena kuba wakhela lo kuba nguJethro lithi iBhayibheli ngalesikhathi aya kuBhegipheti uNkulunkulu vele basamniketile ithembiso kuthi batona akahambe ayokhipha abantwana bakaIsrayeli kuBhegipheti abayise kuBhekenani asinakabhala uNkulunkulu asena leKenani the flows with milk and water and honey. Lokusho kona ukuthi iKenani indawo lenjani lephuphukile iKenani indawo lapho tonke timlo tifisa uthola utatithola uNkulunkulu lithi iBhayibheli basabathembisile boMoses wabathembisa nebafana bakaIsrayeli but now nangilifunza kahle eBhayibheli kama lo iBhayibheli lami lithi lona abazange bakhona kwena ngongena kuBhekenani kwangena Caleb nabana Joshua kuBhekenani. The reason bakhona ngena mlokuthi abazange beneni bakhona nokubhedlelena kwabala labanye abantu le2 billion single tool over 2.6 million abantu bakaIsrael labaphuma kuBhegipheti baya kuBhekenani lithi iBhayibheli bafela kuBhedlani. The reason bafa ehlane mlokuthi baqala benani bakhonona lithi iBhayibheli the moment nabaqala khonona lithi iBhayibheli uNkulunkulu wendani wavula umhlaba bese umhlaba wendani wabagwina labanye ngalesikhathi bacomplaina ngekudla iBhayibheli lithi lona uNkulunkulu wendani wabashaya ngesifo sasetinyoka weba uNkulunkulu wavumela tinyoka zithambe tona ntobadla because bamlinga uNkulunkulu ngalesikhathi benani bakhonona lokusho kona ukuthi the moment now khonona sonke isikhathi usuka wendani umlinga uNkulunkulu and khonona ngasonke isikhathi kuholela kuphi ekufeni. Bazalwane akakulose ivalelo iBhayibheli lithi lona kulendlela lebuya indle kuphemehlweni emuntu ngoba lesiphetho yinguva. The same thing nokhonona siphetho sakhona yinguva because bafa abantwana bakaIsrayeli kuBhedlani ngenxa yanokhonona although uNkulunkulu beyabathembisile lethembiso zafezeka kuBhegipheti lendawo ngenxa usibendani bakhonona kwangena thitukulwane kwangena nani bafana babo kuBhekenani ngoba bona bazange beneni bayibone iKenani lokuthi bantu profeta
esodweni lokuthi uGugulatata iveta empilweni akakutshela athi mina ngubetshela 1 2 3 things sithembiso loso ngoba le thembiso angeke safezeke empilweni yakho nangabuye lana khona angeke sifezeke bazalwane kumele sifunze kwenani kumbonga uNkulunkulu kumele ufunze ukumbonga lo munye umuntu angasho ukuthi vele bebanaso sizathu bantwana bakayenze ukuthi bakhonene ukubhedlana ngenxa ukuthi bebawomile nangenxa ukuthi bebene bebalambile but now lithi babele eboneni konke lokho noma bebanaso sizathu bangasho ukuthi ya vele anginako inkudla vele anginayo anginako nanemali vele anginathe nanetimpahla lithi iBhayibheli uNkulunkulu wendalo obaphanisha bafa ehlali ngenxa yokukhonona. Hallelujah. Lo muntu awukhona ukuthi mina anginato tifunfu. Lo muntu awukhona ukuthi mina anginako 1 2 3 anginawo ma connection. Bazalwane sinato izathu ukuthi singafuna kwenani kukhonona. Just ukuthi ukhona kwenani. Kuvumela lesimo ukuthi vele kufanele ukuthi ngidlule kulesimo lesi because anginato 1 2 3 ethimbe empilweni yami. Unaso sizathu. Ngoba lezathu leso asiqualify ukuthi ucomplain emehlweni kaNkulunkulu. Noma ngeda si noma ngareason angakanani engqondweni yakho ngoba lokho akuqualify kusimwenani ungacomplain phambi kwaNkulunkulu akuqualify. Hallelujah. Xa ufundisa le mvelo kancane bese sihlala phansi because ngathi buta ukuthi why kumele ngimbonge uNkulunkulu. That's the question someone la ngathi buta khona. But what are the benefits? Ukuthi uNkulunkulu ngendani ngiyambonga. Lokuthi uyangipha ngiyakushumela ngiyakutshela ukuthi kumele umbonge uNkulunkulu. What are the benefits? Peter wakhuluma na Jesu wathi Nkosi seshiye konke emabhizinisi yethu sashiya nemndeni yethu. Jathi ukuthi sinabalazele lona. Petro wambuza Jesu wathi Nkosi yini imvula ekhona for thina? We have sacrificed everything bebe sinaye just to follow you. What is there for us? Bazalwane kunema benefits the moment now wena nawumbonga uNkulunkulu. And the first benefit lefuna ukutshela yona because I believe ngathi I2 or 3. The first benefit ukuthi umbonge uNkulunkulu what happened is that number 1 kuba ne multiplication. John 11 verse 41. No, John. Yes, John 6 verse 11. Benfuna le verse lo John 6 verse 11. Oh my God. Jesu watithatha letingwa wabonga. Listen Bible the moment Jesu nakathatha letingwa wena wabonga. Ayangathi no sayiva lendvu. Wase utiphakulela labe bahleti phansi. Bible Jesu waqala wena wathi distributor letingwa amongst those who sat down. Wabuye wenda njalo futhi nangetinhlanti. Waphinza wena njalo nangetinhlanti. Waya ngekuthi basakufuna yini kudla. Wathi nase besuthi wathi kubafundi bakhe kuthani imvuthuluka letisele kubete lokulahlekako. Bible lithi lona ngenxa ukuthi Jesu wabonga ngalelo langa. Bible lithi lona Jesu wathatha singwa waphinza wathatha nanetinhlanti. Bible lithi lona Jesu before angaqala ene athlete bazalwane khumbula ukuthi letingwa bethi 5 bese letinhlanti bethi 2. Bible lam lithi lona Jesu nakathatha lokho because lithi Bible bekula 5000 emavotha kungakabalwa inebafati kungakabalwa nanebantwana lokusho kona ukuthi bekuna over 15000 nebantu ngalelo langa. But now Bible lithi lona Jesu nakathatha letinhlanti letimbili naletingo letisihlanu lithi Bible Jesu waqala wena wabonga ngalesikhathi nakaqeda kubonga lithi Bible letingo daqala tena multiplier letinhlanti daqala tena danza
inofuna uyi-understande lana kuthi lo moment nanoma uyonikela kuphesodweni akumelanga wena ukhonone lapha kule mali kodwa kumele wabuye nani uyoyinikela ngoba uyena uyambonga uNkulunkulu lithi iBhayibheli ledinga takalathena multiplier lokhu shoko nokuthi lo moment na ubonga uNkulunkulu ukhala kuba nane multiplication kulona lokuphezu kuphesandeni sakho because kunakakhuluma naMoses wambuza imvulo le1 wathi Moses uphatheni esandleni sakho wathi ngiphatheni imvuko wathi uNkulunkulu why ukhononeki ukhonone nani kibe uthi uNkulunkulu thatha le mvuka wenene uyibhekise kuphi elwandle lithi iBhayibheli lwandle laqala lentando lavuleka abazalwana ngakunothe ivale embolena kunemandla abazalwana ukumbonga uNkulunkulu lokuthi lo moment na uqala umbonga uNkulunkulu timbo tiyaqala tena tiya multiplier ngoba lo moment na ukhonona timbo tiyaqala tena tiya separate ngoba kumele sele sibe la kule hlangothi kuthi sele siyambonga uNkulunkulu. Amen. Because you know ukuthi benefit yakhona ukuthi kuyoqala kube nane multiplication. Amen. Kufanele masikiza ngiyabona ururu kancane nje. Hallelujah. Amen. Kuba ne multiplication. Kuba ne multiplication. You see the lesson ukuthi wena sola ukhona ku multiplier timvu. Lokuthi sola awumbonga uNkulunkulu. Lesizathu ukuthi ibhizinisi sola alikhuli. Ngilokuthi awusengaqali wena ukumbonga uNkulunkulu ngale business. Ngoba kwamele wena umbonge uNkulunkulu. Uthi babe ngiyabonga. Kusina noma lesiqalo sami sisincane. Ngoba siphetho sami soba sikhulu. Na noma le business lincane. Ngoba siphetho sami soba njani soba sikhulu. Uyaqala wena uyambonga uNkulunkulu. Awukhonona ukuthi awunathi imali kanti ukuthi ngakhona wena kuyiqala. Ngoba uyambonga uNkulunkulu ngaloku lona kuphesandeni sakho bese lokho ke ngilokho oqala kweneni ku multiply kuphempileni yakho lokhu sina nomuna wani umfana sometimes uyambonga uNkulunkulu ngalomfana loyo walonayo awucomplain ngayo. Amen. Awucomplain ngayo. Tshele baba ukuthi ngiyabonga baba. Kunebantu abafisa kuba nebantwana. Baba ngiyabonga. Kuthi noma alikhulu kanjena ngoba baba ngiyabonga ukuthi ungiphile inomfana because kunebantu abakulevaleke indibeletho kubo kunebantu abafisa kuba nani nebantwana kuphempileni yabo kwamele umbonge ngaloko lonabo uNkulunkulu. Amen. Umbonge nangalomndeni lonawo kunebantu namhlanje ukuthi sebede netihlobo kuphelile kuphele nemndeni wonke amsebede nabantu abaphilisana nabo sebasele babodwa bazalana kwamele wena ukhona ukumbonga uNkulunkulu ngaloko lonke lonawo umbonge uNkulunkulu. Uyabonga uNkulunkulu bazalwana. You see sine sifunze hlala sikhonona ngale timvu lesinato ngoba le date tokulahlekela le timvu lonathi namhlanje ngilapho lo toqala wena ubone ebaleka kwakhe kwale timvu nyalo. Amen. Because sine sikala wenani ku appreciate no acknowledge no kuba grateful ngale timvu lesinato nyalo anganthini the day when silahleka le timvu leto ngoba then thathi khona le timvu okhona ukuthi appreciate asinawo moya ubonga. Lo msebenzi na noma ubhatala 1000 rand na noma ubhatala 2000 rand kunetimvu letendayo kuphempileni yakho ngoba nyalo uhlala wena ukhonona the day yakulahlekela lo msebenzi na noma bebakubhatala imali encane ngilapho lo lokalo appreciate khona ukuthi at least bengikhona kwenani kubeka sinkwa kuphetafuleni. Amen. Ngilapho bazalwane sina asifungu kufunza bonga empilweni yethu. Imela ngokutshela yona ukuthi na noma umuntu alikhulu ngakanani kunetimvu letihle lana latendayo na noma umuntu amubi ngakanani emphakathini kunetimvu letihle lana latendayo na noma lo muntu angabasigebengu ngoba kunetimvu letihle lana latendayo na noma lo muntu abayiprostitute kunetimvu letihle lana latendayo ngoba sine sonke isikhathi samsupport imvu leli wani umuntu lena layendayo bese sikhonda ngato tonke itimvu lena letihle lana latendile. Amen. Labanye abantu base bakabana abasanabudlelwane nebantu ngenxa ukuthi wena imvo le1 just ibitreya le1 wasala wakhonda ngato tonke
imvo lo muntu bembe na bembe kadenda kuphembeleni yakho bese nyazoqala wena nushumela ngalo muntu ngale imvo le1 lembla yendini ngoba ngalesikhathi endathi imvo letihle bangahamba batshela abantu. Amen. Sifuna nje imvo le1 imvo le1 abathona batokhuluma ngayo kabi. They are just searching for one thing. Amen. Imvo leyodwa just imvo leyodwa bazalwane. Lo muntu ozonda maybe nebatali baklini usabamondli imvo leyi1 akhona le support labamnetha yona akhona lamagama lakahle lalamkhuthazayo ukuthi akhona kuya esikoleni kuba motivated avuka aye emsebenzini akhona ngalamagama nje lamancane nje nanoma akazange amnethele isiliva ngoba kunebagama laphila lamnethe ona athi Jesu angeke saphila ngani ngesimo kuphela ngoba sophinde siphile nangemave lavela abantu kuNkulunkulu. Labantu they are inspired by the Spirit of God. Labantu are being led by the Spirit of God. Bakhulume magama lena layakhayo la positive kuphempileni yakho ngoba sibese thina sendani simsola ngalethi ulathela lethi ngoba sikhotha ngalamagama ukuthi wena unalo khona namhlanje ngenxa yalamthandazo yabo labantu. Amen. Bazalwane batali kunethi labathendayo and one of the things nanoma angeke akubeke sanda kuphethokweni yakho asho ukuthi imva nami ngiyakubusisa ngoba kunemagama lamahle lawo khulumile kuphempileni yakho namhlanje utshentshe ngenxa yemthandazo wakho lo muntu lomthalo nanoma ngaba mubi kangakanani ngoba kunemagama lamahle lawo khulumile empilweni yakho. And these are the words ukuthi nanoma sitha sinakulwa nawo lamagama aqala ayakuvikela ukuthi nanoma sathana afuna ukukuhlasela lamagama akho lo muntu lomthalo aqalene nakuvikela but wena usolukhonta out timletim labantwana labathendayo bese sikhonta ngale tim letihle labantwana labathendayo etimpilweni tethu. Asifunzeni kubona angathi uthi ngifunani la ngoba sifunzeni kwenani kubonga nanoma umuntu angaba mthakathi nanoma umuntu angaba ligele nanoma umuntu angaba mbulali ngoba lo mbulali solo khona thimu letihle lathendayo kunebantu la nabasolana nabasini ngoba thina so point out letimu letihle lathendayo. Labanye abantu ukuthi nanoma sohamba endleleni bakubita ukuthi uyiprostitute bakubita ngemvo leyi1 neblona lo yendayo bakhonta ngalabantu ubongo lona lo basithayo bakhonta ngale msebenzi lemihle lona lo yendayo kuphe emphakathini don't point at only one thing kuphe empilweni yakho. Bakusondele for imvo leyi1 ngoba lo muntu unethimbo letihle lena lathendile. Bazalwane kumele sifunze kwendani ku-appreciate kubonga kuthi nanoma basiqinisa kangaka sandla kuphempileni yami ngoba Nkosi ngiyabonga for lo muntu esilonga sakhona kuphila emhlabeni umtshele ukuthi uNkulunkulu endani ngiyabonga. Thank you Father. Sometimes awunawo magama engothandaza sometimes awathi ukuthi uthambongela ngani uNkulunkulu umuntu kude thimlo thibona letihle lena nathendayo kuphemetheni nawo ngoba wabuye umbonga uNkulunkulu uthi baba ngiyabonga fosibanibane baba ngiyabonga fosibanibane baba ngiyabonga awunawo kude thimlo thiphotha letihle lathendile ngoba ubonga bukhona bakhe. Oh my God, let us master the art of thanking God. Info angeke wayibona iyihle until izendeni ikulahlekile. Labanye banale thendele ngeke balibone nanemsebenzi walo until izendeni lisusela kulenzawo lapho batokwathi ukuthi it was because of that. Labanye abantu bazalana bakhuluma nakuJesu Kristu ngalesikhathi baqeda kumbulala lithi iBhayibheli labantu abambulala bakhuluma bathi vele bekuyimvothane yabantu yaNkulunkulu baqeda kwenani kumbulala Jesu Kristu bathi vele bekayimvothane yaNkulunkulu ngoba already
abayendilini damage kuphempileni yakho. Already bazalwane kumele sifunze kwendani kubonga le team lesene nesinathi kuphempileni. Tikulahlekela le team ngilapho ngokuvuleka khona lesikhala lesikhala ngeke sivale kuleke imvo ngoba lesikhala besikhona ukuvala ngulo muntu bebe yakhona kuphempileni yakho. That scar lesikhala leso ngeke sivale noma ngibani. That's why abanye abantu basuka kuma relationship leyodwa aye kulenye relationship asuka kulenye aye kulenye relationship asolaza bakuvala sikhala salo muntu bembe yakade kuphempileni yakhe lona lo amshiya ngenxa kusiwenda imvu lenjani leyodwa le. And then yalona nasekupheli lobudlelwane afisa ngathi lelana ngapuyele emuva kodwa ngenxa ye ego ne pride angakhona kwena ngokuxolisa because lo muntu ukonile kodwa yasimelo nani uyoxolisa backward so that lobudlelwane tokhona kwena nobubuyele futhi. But when that business na someone benema ideas benethi kulethinja bengikhuluma kodwa abazala ngathi lo useyiva level le the moment naphela lobudlelwane nawe ethi imali takala tena ndawa kodwa lo muntu ngakhona kwena ngumbonga ngalesikhathi asele nasakhona wadla kancane imali nje wabona ukuthi kufanele vele ukuthi sihlukane and then akuhlukane kulesikhathi nawe personal kwalimala wena futhi. You see sometimes bazalwane le dingo si sometimes sinalo mqondo lo ukuthi wena uthi ngamini kakhulu ngamini ukuthi ngidinga wena sinale mentality leyo ukuthi you need me more than I need you. Ngoba the day the person lokabanga ukuthi yena udinga wena kakhulu the day nakasu ngilapho leyobona man ukuthi man bosuku nanoma balikhulu so lokusithwalisa tipika man umsebenzi omkhulu yonke. Letelo muntu nakasakwenda umlapho lobona khona ukuthi lesikhala lashila sikhulula noma ngabalikhulu ngakanani lo muntu nanoma ngabalikhulu ngakanani kwamele ukhona ukumbonga uNkulunkulu ngabo bonke bonke abantu abakhona emhlabeni nalabantu ophilisana nabo kuphe emhlabeni kwamele ukhona kwena ukumbonga uNkulunkulu umtshele babe ukuthi ngiyabonga the moment na umbonga uNkulunkulu little babe toqala kwena ngikwenze intimbo kuphempileni yakho timbo lotitsintayo kuphesane sakho titoqala teneni tanze nanoma ngaba lesiphusi saNkulunkulu phezu kwakho ngoba nakabe siphusi semtala asikho kunethi indzawo lo ungayikhona kwena ngongena khona because futhi semtala aseleni asikho nanoma mfundisa ngabusisa but for the fact that you need a parental what blessing kunethi indzawo lo ungayikhona ukungena khona. Amen. Sokuthandazela kuze kuvele nempandla kuphemhloko uthi uphumena nalethi imhlophe ngoba solethi ngiyatshela nathi ijinji sizathu wena soluthi ngasibusiso sani semtali. Amen. Baningi bazona solobethe sola baphumelele sizathu abafunela ngubuyela back kuyolungisa ema basics uNkulunkulu uthena hloniphani uyidlolana nyo kuze tisothe khona kwena kwanza kuphemhlabeni aphelele lapho levale leBhayibheli lizola kuze ukuthi liphindzelene niphumelele aphelele intombala ngokuphila emhlabeni kunokuphumelela lokattach. Sine bazalwane sifuna kuphila ngemizwa sifuna kuphila ngokuthi inyalo ngikwatile noma ngijabulile bazalwane la kusebenza njani namhlabeni akusebenza ema emotions ngoba kusebenza inema principles lo uNkulunkulu akulotshile kupheveni lakhe ngikulona ngiyophumelela nanoma ungaba emotional ngakanani nanoma ungakhala ngakanani ngoba nangabe awukwenda okulotshiwe kupheveni kaNkulunkulu kuneteam lonke ukwendela ukuthi ithole according to the weight. You will not get those things. Mele sifunze ukumbonga uNkulunkulu. Little Bible ona Lazarus wafa. John 11 verse number 38 to 41 ngesilifunze le verse. Little ona Lazarus wena wafa. Wathi nakafa umlayito wafika kuJesu. Kuthi lo mngane wakho lomthatha kakhulu soyendani soyagula. Babylon lithi Jesu nakakuva lokho waqhubeka kwendalo wahlala. Lithi iBhayibheli ngasekhamba emalanga lamane lithi iBhayibheli lapho kweJesu wahamba waya kuphi lebo Martha namberi bebe bakhona khona. Babylon lithi lona Lazarus
bekumngane waJesu bembekendani bembeka mthandi labafika bathi lona lomthandayo umngane wakho yenani uyagula bekamthanda Jesu na noma bekamthanda so little Bible still umngane wakho yenani wafa Little Bible nakafa Little Bible la Jesu wena wafika lena akafika uthola vele nemthimba kwasena soyanuka because bese khambe emalanga lamane Little Bible Jesu wafika wabatshela wathi susani lelitshe lelikhona lapha ethuneni Little Bible Jesu wangena nakangena Little Bible imbo Jesu lo wayena Little Bible Jesu waphamisa amehlo akhe kuphethulu bese wena wambonga uNkulunkulu Little Bible nakakhetha kumbonga Little Bible Lazarus wena wavuka kuphefeni I am here dokutshela namhlanje kuthi nangabe udambonga uNkulunkulu na noma kunethimbu lethifile kuphembeleni yakho litoqala thele divule thimbu letho because kubonga bazalwane kendani kuyaphilisa ngoba kukhonona kendani kuyabhubhisa kubonga bazalwane kendani kuyaphilisa ngoba kukhonona kendani kuyabhubhisa uyabonga uNkulunkulu akekho umuntu emthandazweni asakathi ukuthi kumele endeni fika lapha ufika umtshele nje noma ungathi take to Jesus guy 100 million it does not matter what matters is that thank you that you have made before God it is going to raise things in your life it is going to multiply things in your life because there is a ministry of thanksgiving whereby good the thanksgiving does not benefit God but it benefits the one that opens his lips. Sifunze ngumbonga. Sifunze ngumbonga bazalwane. Nanoma kunzima kangakanani empilweni. Asifunze ngumbonga. Nanoma besithi kushayile left and right. Kumele umbonge uNkulunkulu. Nawuvuka ekseni uyambonga uNkulunkulu nanoma uyahamba endleleni uyambonga uNkulunkulu you see some of you bazalwane into ufunza kubaleka ukuthi uyakwathi khamba le day na ungasahambi ngilapho lo khona kufunza khona ukuthi lokuthi nje bengihamba ngiyalunga yonke lendzawo le bo awukwathi kumbonga uNkulunkulu for letinyawo lonatho namhlanje ngoba the day ungasakhona ukuhamba ngilapho lo oqala wena uappreciate lokuthi uyahamba namhlabeni nanoma udetimbu kodwa uqala wena uappreciate lokho lokuthi uyabona uyabonga uNkulunkulu kunebantu abangasaboni namhlanje uyambonga ngakho konke lonako kuphempeleni yakho xa sibe sokuthandazini